ubwo hata abaturage yarakirire nubaza kuvugwa cyo kuriya naho kutura ebyare bikirize kuba kubi harimo Kazinga, Kifundine, Kachampare, Rwerere, Chaka, Taranji, Kashojwa, Tukundane, Ibambiro na Rwomusisi. Yera ibirasi byo nabyahirimire imitoto zahirima umwani gwategwa rubare ngenu government turabashaba mutuyambe tubona uko gesa abana bitu ubwo mu rukatuferi rw'amajugo atari hasi igana 5 igana kinana by the way amajugo nagagenda umwani gwena gwategwa murabyo gwena gwayo magwasirira mwenu turi kubimunonge mitumba yone gwira hasi etakasire munjo hatandika kuragarika mu rubare nayibuza nagira ngushana hari batigwa gyashambuka basi hati ahubwo kuba nko mushanka nyineka nayihangana nagira ntikanshobore heru ndebe ahubwo kuba nanyeti nandaguma munju nabana kuna ikaheru narebe kiriho natere nduru abashabere government okubaho bweze twendo buyambe government eroho buryo ahubwo kwati nabana binji tibino kwegera kandi borareba namaju gona gahirimire mbweno no turashaba kugira ngo office ya prime minister kandi ituraga bumwe na bumwe yaraturukanjira mu gihe bigwerereza ibya byatwishireho igezeho etuyambe hakubanga abantu bitu tibine cyo kujya natukunda Nelson uri mukuru w'entebe ya Kashato mugombora ya Chihi nagira ngo gutugomuntu gukubanza okwikawe kigwerereza nkeki ngo konko bwa hati yahereze kwandikira bebembeze bakuru ukubakiza ubutumwa bwabo mu government kabirukanjira ngeno kuko umwayakirebeki mugumisirize tibirinde kuje mu gasheshe government in a process irabanza byatwara kire uza turetere cyo tuyamba ngenda bashobora kugira ngo bitwaza kutobwira tubise ibiraza rero kubera asigare turaza ku hamera ba MPs bitu kabona rebo James Kaberuka hamwe na Chiche ba patience kugira ngo batwirukanjirire rero government base kuje kutuyamba abasisikayirwa amaju hata bashobanjirwa nacyo kukorazaho Gashaka Hweza Wilfred.